Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kepada yang mulia diri-diri kamu dan para hadirin dan hadirat untuk berkahasiaan sama-sama kita berselawat kepada bangsa anak. Nabi salamun alaihi ya Rasul salamun alaihi ya Habib salamun alaihi
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain ya Mu'ayyad ya Dayyan Mu'addad ya Imam al-Qiblatayn ya Mu'ayyad ya Dayyan Mu'addad ya Imam al-Qiblatayn salka ya Muhammad ضالك شايا أمة بالجلال آخر مسا ضالك شايا أمة kepada yang mulia murid-murid kamu untuk tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.